August ni som le paruk ania longtlai cha mek assembly deputy speaker pu HBK zau chuan voin khan longtlai 3 le longtlai electric veng leitla niam a hmuna tloin thilom dan district thunei tu te le bial tu MDC le veng pahni khotlang huai tu te nen an thlir ho helai leitla niam hi kum sang ka zakwa somkwa le panga tanga in tran to nin kum sang hi le som pakwa tang khan acha zui lova kum in ni ki khot chenga ron chenon le in ni zan thleng khan tlem in a chet belti khotlang huai tu te chuan an soya deputy speaker hova longtlai DC pu HLL ming thanga le additional DC pu Abraham Beirazi ki thi le longtlai 3 bial tu MDC puti la leng mo na le veng pahni huai tu te thukhom chuan leitla niam wanga har satna thleng chu leilung chanchin remi ten arang lama amuna an enfia theinan malak tha antia helai mun channan detail project report siam thuai ani theinan district administration lamin boipui tur tul masate lo boipui se antia helai mun channana ma lo lak to dan te thlirin leitla niam channana sarkar le khotlang tang rualin tuiluan kormu maljok siam te chung tin te tui cheluan na omje nei zo ka ruwa man te chu ngai poimo masaka nei thu lan tia leilung zirmi ten anen fi anua malak na lian zo khom theinan bo zui ni se anti longtlai DC pu HLL ming thanga chuan helai chiat na thleng chu ngun taka an vil reng thu asoya thu nei tu sang zo ka report masa an thelu to thu soin malak na tur tul te bo zui zung ani tur thu asoi tun tum leiche a hian electric venga chung ko somni pathum chu mun hima son ni in dinglai pahni thria mek ania longtlai SPL to MLA deputy speaker pu HBK zau chuan natlang thingpuilum nan cheng sanga alo pek to ba ka natlan chun zom ngai alo omnul wangin voin khan cheng sanga dang apek bel le